pegala sane kap tiba ring titiang sane makin. Sadurung titiang matur-atur ngiring iraga sarang sami matur suksema majang ring ida sang yang widiwasa. Duaning asong kartawara nugraha ida iraga sarang sami mapupur ring rahina sane becik punika. Melarapan antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Ibu tawi bapak guru sane wanyang titiang lan ida dani semeton titiang sarang sami sane banget tresnaing titiang. Ring galah hebat sane puniki prasida titiang masadu ajeng ring bapak utawi ibu guru taler ida dani. Titiang pacang ngaturi swadar maning Yowana Bali ngajegang budaya Bali antuk ngawi gunayang basa Bali sane becik. Titiang sane pacang tambat pacang nyombihan indih sane puniki nenten jawenten titiang jaga nasiken segara utawi nyang ngajahin ida dani sarang sami sane punika sampun wikan ring indike punika. Sakewenten titiang punika taler ida dani jatme sane maduwe kekirangan sane puniki mangken nyombihan ngiring ja sarang-sarang pada saling ngayu bagia dani sane wangyang titiang napi sane mawinang titiang ngambil murde sane asa puniki titiang punika taler para yowanani sane penerus generasi muda sane ngawinang makeh para janane utamayani para yowana sane kebawas kemet nganggen bahasa Bali utawi bahasa Korea, bahasa Inggris utawi bahasa kekinian. Napi punika iwang nenten ida dani mabawas yowanane patut nganggen ring zaman. Nanging sampunang je kantos ring basa ibu. Sampunang lek mabasa Bali yening nenten iraga sira sane malih ano manusa ritat kala ipun kapice dados yowana Bali punika patut talep melajahang dharma sane angga sarira mauripan parilaksana keanggen mautsaha melajahang dharma. Yening nirgamayang para yowanani sekadi i ambegang kantun alit ipun mangga risapun ringset ipun mawi guna. Suluhin malih sira sane ning Jepang basa Bali utawi budaya Bali sane mangkin sinah Bali dados tigang soro bahasa halus Singge, bahasa halus Madya, bahasa halus Sor. Bahasa halus Singge inggih punika bahasa sane patut kangge ring kasinggihan. Bahasa halus Madya inggih punika bahasa Bali sane tegehang. Lan bahasa halus Sor inggih punika bahasa sane kangge ngadapang raga. Nika nawinang iraga mangde telep ngresepang daging-daging sastra pageh tan ogeh. Iraga para yowana Bali sareng sami indike asa punika patut pisan pariwimba mangde sida papan sampunang nenge-nenge melajahan mauruk sastra sekadi memargi mangde rau ngantosang ke tangu mangde catet masekolahan ngantosa ngamulihan ijazah setata panah pasupati pas pangsucece ide betara siwa raris kaweruhan punika keanggen nyangre pawangunan jagati sane kaulatin duaning maurupan kepatutan iraga
prawerti maka pabuat wangsa luwih ide dani sareng sami yening kerikes atur titiang wow bahasa Bali pinake wadah kebudayaan Bali sane patut ajegan oleh ikrame Bali utamane yani iring para yo ngiring sampuna malih kemat mabahasa Bali ring sajaroni mabaosan sarahina yening nenten iraga sani nganggen tur ngelestarian kebudayaan Bali sire malih napikeh wong saking dura negara nenten idedani wantah iraga ikrama Bali sane patut ularti ngelestarian basa lan sastra Bali sane pinake akeh budaya Bali ide dani sareng sami sane wangyang titiang wantah kadih asa punika sane prasida antuk titiang matur dumugi wenten pikenoh tiani utawi gegambelan ring sajaroni kauripan ring jagate gumi wenten atur titiang sane nenten manut ring asra lan sesuduk basa punika wantah ketambetan titiang sane kalintang duaning asa punika titiang nunas geng ampura sinampura pinake pangutat puputan tiang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi